Jadi mulai mana pian nih datangan, jadi tak lupa kami mau ucapkan kepada Buhan Banjarbaru nang datang kasiangan. Mudahan Buhan pian bulik salamatan, mudahan Buhan pian sehat sabarataan. Ulun dedah tupang pasti, mudahan kalah pian sehat setiap hari. Ayo bang betangguhan, ngito sudah belege atau masih bujang lagi? Bujang, masih bujang. Jadi masih bujang bujuh karcel hari ini. Jadi ada acil memadahi nang berdiri, acil nang pipi gendut. Innahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Rabbi nyaman-nyaman makan samangga, jangan lupa datang ke negara. Ilahi Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada Bapak Ibu, ini seberataan nang ada di muka atau nang di belakang, nang ada di muka nang lagi berjalan atau nang di bawah tindak pian nang lagi makan. Salam atau berjumpa kita nang bertemuan. Pada hari ini kita nang berdepatan, lalu nang tidak lupa hendak ulun satu mat ni membuliki salam. Ngaran menjawab salam suatu kewajiban, jadi sekali lagi ulun membuliki akan. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu madihin kami menarasakan kepada Bapak Ibu nang ada di hadapan. Hanya madihin pemula sudah sidin beputu lawan anak lalakian. Mudahan anak pian selalu disehatkan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan, tadi kita pemula ada mengucap salam. Jadi nang tak lupa hendak ulun berdoa pulang sabarataan. Berkat nang awal tadi kita menjawab salam. Mudahan berataan panjang umur sehat badan, dimana bang begana berataan dalam lindungan dunia wan akhirat. Berataan salamatan, salamatan. Jadi madihin kami
memulayakan. Ini nang pemula kami membawakan. Ini nang pastinya Pak Ibu kesenian dari daerah kita Kalimantan Selatan. Jadi rombongan kami cinta nang kesenian. Ini seni budaya dari nenek moyang. Makanya bang kami setiap orang mau undang imbah nang basalawat diselang bemadihinan. Niat tang tujuan supaya kesenian kita selalu berkembang, supaya kesenian kadenang sampai hilang. Makanya nih bang kami membawa bemadihin begabungan solawatan. Lalu alhamdulillah sudah nang tupang banyak, pastinya nang diketujui orang tua kakanakan. Lalu nang tak lupa kami minta doakan kepada bapak ibu pulang sabarataan. Jadi insya Allah kaina malam ini jam 2 kami tulakan, karena isok acara kamara bahan tuntian. Jadi doakan kami sehat sabarataan. Nang mana nih nang gering mudahan disehatakan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan kepada ibu-ibu nang di muka bejalan atau bangkai nang bakopiah hirang. Jadi nang tak lupa lawan pian kami doakan, mudahan beretaan pian bulik salamatan, mudahan beretaan selalu dalam lindungan, dalam lindungan. Lalu tak lupa kami mau ucapkan, jadi kami madihin di sini nang pamulaan. Jadi sebelum madihin nang jauh berjalan, alangkah nih baiknya memacah tadi pantun nang awal pamulaan. Karena bang itu awal nang tuh hadian, jadi nang ujar ulun nyaman nang hinta titoy, nyaman nyaman paai tadi nang makan samangka. Apabila hendak banyak datangi ke negara kita nang beretaan, langsung aja berdoa mudahan tuh pengantin selalu bahagia, bahagia. Jadi kesan pengantin tadi ulun doakan, tak lupa ngini doa pulang kita lanjutakan. Karena bang pengantin nang sudah bahagia nang dihalalakan, karena akad nikah tadi nang beisukan. Cuman pengantinnya Pak Ibu nang di dalam, jadi nang lawan kami jauh nang bebujuran. Nang jelasnya kami tetap mendoakan atau buhan pian di sini nang tak kumpulan. Besan pengantin kita mendoakan, bila ulun berdoa hari ini melanjutkan. Dimana sempian haja nang berdudukan, jadi nang ini doa berataan diaminakan. Jadi kesan pengantin kita mendoakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tuh pengantin inya nang panjang umur, mudahan nang sehat badan, mudahan pengantin rezeki dilancarkan, usaha pengantin diberi keberkahan, mudahan tuh pengantin pian rohoi rahayu, mudahan tuntung pandang, mudahan pengantin pian laki binian kamana haja begena selalu dalam lindungan, mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kita mendoakan mudahan pengantin hajatnya dikabulkan, dunia wan akhirat pengantin salamatan, lah salamatan. Jadi kesan pengantin sudah kita doakan, jadi nang lawan bapak ibu sabarataan nang ada di sini pian nang tak kumpulan.
lawak kekenakan. Selamat berjumpa kita nang berdepatan di dalam acara resepsi pengantinan. Jadi nang tak lupa kita mau ucapkan kita nih bertemu di acara pengantinan. Ini kakak Anissa dan abang Kurniawan. Jadi gesan pengantin kita mendoakan. Tadi nang awal mula sudah diucapkan. Jadi gesan pengantin kami memadahkan. Ini nang sedikit pesan nang sarumbungan. Apabila malam ini pastinya malam senayan. Istilah kata pian pacang berperang. Jadi gesan pengantin jangan lagi supan-supan. Jua tuh pengantin wabil khusus tuh nang bini nang ulun padahi. Bila malam ini pian nang membunuh Yahudi. Bila lawan pang laki harus paham mengerti. Jadi nang lawan laki pian juga ditaati. Apabila saumpama hendak surga menanti. Jadi gesan pengantin kami doakan malam ini. Mudahan tuh sempian sukses di malam hari. Mudahan tuh nang bini parut nang lakas baisik. Lakas baisik. Lalu tak lupa kami melanjutkan kepada bang pengantin sudah diucapkan. Abang Kurniawan lakiannya Bang Aran. Kalau Bang Anissa biniannya Bang Aran. Padahal Bang Paai buai nang nih hari ini hendak kai pang melihat pengantin laki binian. Cuman tempat kami hari ini diadakan. Andaknya di luar lon pengantin kejauhan. Tapi nang ada papa yang penting hari ini kita nang berdepatan. Lalu nang tak lupa menyapa Bu Hentian, menyapa kakak di muka nang pipi saling dempaman. Jadi wan kakak nang menjaga nasi. Bila dia jangan pasti mengorehingi. Jadi nang lawan kakak ulun dedah tuh bang pasti. Mudahan kak lapian sehat setiap hari. Ayo bang betangguhan gitu sudah belaki atau masih bujang lagi? Masih bujang. Jadi masih bujang bujuh karcel hari ini. Jadi ada acil memadahi nang berdiri. Acil nang pipi gendut ujang sudah belaki. Cuman moha anom dilihat hari ini. Nang jeles pian cilai kami doakan pulang lagi. Mudahan pang pian acil menjaga nasi. Baik nang acil duduk atau pian berdiri. Mudahan beretaan sehat setiap hari. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan lawan bapak ibu nang hanyar datangan. Nang mana bang pian masih di parkiran. Jadi tuh sampian silahkan hulu makanan. Karena bang menunya sudah disediakan. Jadi nang lawan acil nang maangkat nasi nang besa belahan. Selamat berjumpa cilah nang bertemuan. Lawan jua ibu nang di bawah tindak nang anak di tangan. Jadi nang lawan pian buai kami doakan. Mudahan beretaan pian nang sehat badan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada tuan rumah wabil khusus nang maundang. Pabilanya pian adakah ada auran, adakah dalam gedung kipas angin nang tak pakai. Pabilanya ada nang kada tak pakai kasini dietarakan. Mulai besukan kada ada kipas angin di sini nang beendakan. Walau ni tempatnya terbuka bebujuran, tetap aja paai buai awak kami bepaluhan. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi. Jadi nang pastinya kawan minta padahi. Sebelum bematihin tadi kami terjadi. Kita bematihin hari ini dimulai. Kepada pang bapak nang lalu hari ini. Mudahan nang pian bulik sehat setiap hari. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada pang ibu lawan nang anak sidin nang lalu di hadapan. Anak pian lalakian nang maingkot mainan. Jadi nang tak lupa kami mendoakan mudahan anak pian
panjang umur sehat badan, mudahan sekolah inya nang pendapatan. Jadi nang tak lupa pulang kami ucapi kepada bapak ibu nang hanyar datang ini, mudahan bang pian sehat setiap hari. Lalu nang tak lupa madihin ulun lanjuti kada kawa menyapa pian tunggal ikungan pak ibu itu bang pasti, karena lawan pian ada nang tu sapale hanyar nang bertemuan kita nang di sini. Lalu nang tidak lupa kami mau ucapkan kami nang menyapa pian saberataan, tiada nang pastinya suatu penghormatan lawan buhan pian wabil khusus buhan kandangan. Lalu nang tak lupa kita langsung berdoa ini saberataan gesani kandangan hulu sungai selatan kabupaten kita ini saberataan, mudahan kabupaten kita saberataan ini selalu pak ibu ini bang aman, mudahan kabupaten ini nang makin maju diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan lawan bapak ibu pulang saberataan, sebelum madihin lanjut dahulu bertepuk tangan, lah tepuk tangan. Lalu bang kami terus melanjutkan, jadi nang madihin kami nang pamulaan, ini nang pamula kami membawakan lawan buhan pian ini saberataan. Jadi bang madihin tak lupa hari ini kami mau ucapkan kepada tuan rumah nang sudah mengundang ulun mewakili kakawanan berataan. Kami terima kasih banyak nang lawan pian, karena hari ini kami sudah diundang di dalam acara resepsi pengantinan. Jadi kipas angin bapak membawa akan, walau kipas anginnya buai kakak kandahan, tapi nang ada papa nyetugin becarian. Jadi mudahan pian panjang umur sehat badan. Lalu nang tak lupa kepada bang ibu nang mohak betutupan, nang sidin bemasker nang awak sing mungkalan. Tadi awal datang ujar hendak befotoan, befoto kas jadi nang lawan pian kah nang berdudukan, kaina ulun berdiri di belakang berdiaman. Jadi nang lawan ibu bapak saberataan, jadi mulai mana pian ni datangan. Jadi tak lupa kami mau ucapkan kepada buhan Banjarbaru nang datang kasiangan, mudahan buhan pian bulik salamatan, mudahan buhan pian sehat saberataan, timbul pang berdiri leh umpama dihinan. Lalu nang tak lupa 1, 2, 3 sudah difotoakan, mudahan buhan pian selalu disehatakan. Kaina lawan kami kawa pulang betemuan, jadi lawan acil saberataan. Silahkan hulu pian buai nang makanan, bila sudah makan beesak beputuhan. Lalu nang tak lupa mudahan berataan, kaina pian bulik berataan salamatan. Lalu nang matihin ulun menarus akan, nang mana hanyar datang silahkan hulu makanan, karena nasi sudah disediakan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada pulang pian ini nang samuaan, salam dari kami ini saberataan. Jadi nang madihin kami menarusakan tadi terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Jadi nang tak lupa pulang ulun ucapkan, ulun nawakili kakawanan berataan, ini nang Nurul Patah kami diberi ngaran, cahaya pemuda ini diartiakan. Jadi nang lawan pian ulun saberataan, ini nang pastinya ulun memadahkan, maminan duwi kami pian kan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, ini rombongan kami
damai buai beretaan, tak lain dan tak bukan dari desa Baharangan. Kami dari negara Samanang Kabupaten, andaknya di kandangan. Istilah pangkata kita sama sepadetuan, jadi nang tak lupa kami menarusakan. Tadi tuan rumah sudah terima kasih, ulun mau ucapakan. Madihin pang belanjut, ulun mau ucapakan. Lawan tuan rumah nang sudah mengundang, kami minta maaf ini sabarataan. Apabila hari ini terjadi kesalahan, atau hari ini di dalam kami tampil terjadi kekurangan, salah atau hilap, baik nang sikap kami atau nang dari ucapan, nang maulah sampian nang kada nyaman, kami meminta maaf dahulu nang pamulaan. Jadi salah hilap maklumi beretaan, karena bematihin ulun behafalan. Kada memakai buku, kada memakai catatan, nang apa nang dilihat nang ada pikiran. Jadi langsung aja ulun mau ucapakan, lalu nang meminta maaf bila dalam hari ini terjadi kesalahan. Lalu nang tak lupa madihin ulun lanjuti, ayo sabarataan tepuk tangan sekali lagi, sekali lagi. Lalu bang kami terus melanjutkan, ini madihin pamula dibawakan kepada bapak ibu ini sabarataan. Tadi gesan pengantin sudah kita doakan, tadi harinya kadep ngini nang panas pulang. Lalu nang tak lupa berdoa berataan, mudahan nih acara pastinya dilancarkan, mudahan nih acara diberi keberkahan, lah keberkahan. Jadi bang kami terus nang melanjuti kepada bapak ibu pulang nang hari ini. Kita madihin pamula nih terjadi, kami nih nang sakadar mengenalkan hari ini. Pada rombongan kami cinta nang kesenian pastinya diucapi. Lawan bapak ibu pulang sabarataan, tadi gesan acara sudah kita doakan. Lebih baiknya pulang tempolo berataan, kita masih tak kumpulan. Ada nang sapalih jua hanyar datangan, atau sudah makan nang hendak bulikan. Dimana bang haja asal mendengarkan, alangkah baiknya kita nih berdoa pulang sabarataan. Bila ulun berdoa aminkan bu hentian, makin banyak baamin insyaallah doa kita dikabulkan. Jadi nang ini doa ulun memulai akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan, kita nang panjang umur mudahan selalu sehat. Mudahan sehat kita nang walafiat, mudahan sehat kita jua di jalan taat. Mudahan berataan iman kita kuat, mudahan berataan rezekinya meningkat. Segala usaha mudahan tuh berberkat, mudahan berataan kita nang kabul hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan, kita pastinya ini dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan kita nih selamat, mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat, lah ke akhirat. Jadi madihin kami nang melanjuti, ini madihin awal pertama kali, kikira bemadihin ini nang dua kali. Jadi nang pemula khusus bisa sapaan, jua mengenalkan lawan pian hari ini. Lalu nang tak lupa ulun nang melanjuti, tadi meminta maaf sudah jua terjadi, jua gesan pengantin
madihin sudah kita doakan jua nang tadi pasti. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, ulun ni madihin lanjut haja sorangan. Lawan bapak ibu nang lalu di hadapan, selamat nang pastinya lawan pian selamat jalan. Mudahan buhan pian bulik nang salamatan, kamana bang tulok bertaan dalam lindungan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, ini bamadihin kami nang pamulaan. Lalu madihin ulun menarusakan, jadi nang pastinya kepada tubang amang nang ada di hadapan. Lancak hajat tetamu bila acara di kandangan, pasti nang beparak hendak menyumbang lagu. Sidin sabuting pulang maano lawan tangan, bila hendak karaoke bepadah tuan rumah baai nang tuma undang. Karena ni acara kami besalawatan, lawan jua digabung ini bemadihinan. Amun menyumbang lagu takoni tuan rumah nang sudah maundang, jadi lawan pian kami mau ucapakan, mudahan panjang umur selalu sehat badan, mudahan sidin selalu dalam lindungan, mudahan salamatan pian bertaat la bertaat. Jadi madihin kami nang melanjuti, jadi nang lawan pian nang ada di sini. Jadi nang madihin satu mata lagi berhenti, sudah nih jam 11 parak tupang hari. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan, ini tadi doa sudah dimulayakan. Lalu nang tidak lupa kepada ading-ading di muka nang tatwaan, jadi nang lawan ading kakak mendoakan, mudahan sabarataan di sini kakanakan. Pian panjang umur berataan sehat badan, mudahan sekolah ading-ading pendapatan, mudahan berataan berbakti lawan kuitan, mudahan berataan sukses ke masa depan, mudahan ading-ading selalu dalam lindungan, dalam lindungan. Jadi bang kami terus nang melanjuti, kami madihin ini sudah terjadi. Lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan, membawa pantun ini nang panutupan. Jadi nang lawan pian ibu sabarataan, tadi nang pemula ulun ada beberapa pantunan. Indo nang ujar ulun nyaman-nyaman itu makan semangka, bila nang hendak banyak datangi kanak kera. Kita nang tak lupa berataan berdoa, mudahan tubang ngantin selalu bahagia. Lalu bang pantun ulun nang mau ucapi, kalau bang ada kaina sumur di ladang, boleh kaina kami menumpang mandi. Mudahan berataan panjang umur sehat badan, sehingga bang kaina kawa bertamuan lagi. Bila kita-kita ini mencuri hendak, ada nang kura-kura hendaknya di perumahan. Kami permisi satu mat bemandak, terbang kami bersatu satu mat kami bertahan. Lalu terakhir ulun mau ucapakan, kalau bang ada kaina jarum nang patah, jangan disimpan ini di dalam peti. Kalau bang ada kata-kata nang salah, jangan tuh dibuat, pastinya di dalam hati. Lalu terakhir ulun mau ucapakan, salah lawan hilaf mohon dimaafkan. Kaina bamadihin ini nang insyaallah baik buai disambung pulang.